Wangela Marcos boqonnaa lakkoofsa 35 rakkina kee namni arguurraa waaqayyotti machuu wayya mata duree jedhamuun dubbadha yeroo tokko nuti jechoota namatti mannu waaqayyotti murra namatti man fakkeenyaaf mistir nagar lasaw katanagarke lasidib kan yoonaal randeebiyaa dhoksa baay'ee gadee namatti naayimatte itti matte tun ta'in guyyaa rakkinaaf arrabsoo kaawwatte sheekana randeebiyaa nama baay'ee fingal mistira xinnoo namatti matte yoo ta'e guyyaa walloltaniif guyyaa rakkinaaf arrabsoo kaa'atte akka jechuun maal jechuudha mistira keenya namatti machuun summii bitannee kaa'anne jechuudha namooti baay'een jaalalaan qabanii walitti matu yookiin firummaan qabee itti matu gaafa walitti bu'an garuu isan itti mate isaa deebii arrabsoota harka keessa ol kaase isa namni jedhu irratti waaqayyo jedhee si jiraachisa utuu Yesuus kana dubbachaa jiru namoonni mana Yaariyoos geggeessituu mana sagadaa sanaa dhufanii intalli kee duuteetti si'achi immoo maaliif barsiisicha dhamaaf ta'a intalli kee duuteetti lijee mootuwal ከዚህ በኋላ ለምን ኢየሱስን ትጠራለህ ያሉ ሰዎች ናቸው ምስጢሩ ስለሰሙ እኮ ነው እርጋ ሲገባ እርጉማ ሲገባራ ኢሰት ነማትም ተረ ደርቤ ዱፈ ኢየሱስ ብረደር ቤና ዱፈ ጀዳያት እትፉፍ ኢየሱስ ገሩ ዋን ዱበተመ ሰን ሆመቱ ኡቱን ፍዳቲን ዋን ኢሳን ጀዳን ሰን ሆማቱ ኡቱን ፍዳቲን geggeessituu mana sagadaa sanaan insodaatin amani duwwaa jedhe harka keetti ol kaasi ergaa sitti hima amani malee inni du'e siif hin ka'a በየቤተ ክርስቲያን ከሄዳችሁ አዳራሽ ሙሉ ነው ግን እምነት የለም ኢየሱስ ክርስቶስ አከዘ አማኒ ዱዋይ ኤኙ ተመነነ ምጭኩን ከነች ጅሮ ኢየሱስ አማኒ አን ኢየሱስ ታውቆት ደግማለሁ ኢየሱስ ታውቆት አማኒ አኑም ዱአ ካሱቆት አማኒ አሜን ጀራ ያካት ነምኒ ባየን ጠላ አባቴ ቦ kan tala asibachises kan tala asichafes nama bar amen jira yakat kan sikasases nama kan kasasabtes nama sana keessa baudaf jecha namichaatu fadhu yesus ittamani yohanis miraf 11 yesus izale imanuale እሱ አብሮን ያለው ለማን ነው እምነት የሚያስፈልገው እሱ ኢየሱስ ነው ኢማኑ ማን ይሄን ላዛር የሚያስነሳ እኔ እንደሆነ አክሞ ሙጭጭ ኢየሱስ አላዛርን ዱአ ካሱ ነተመናይ ኢየሱስ ነተመና ጀረ ሲትሙ አናቲ ሰመና አባኮት ሰመና አሜን ጀራ ያካት አናቲ ሰመና አባኮት ሰመና ኢነማኑ እምነትልም ትዳር ጀምረ ፌል አደረገ ስራ ጀምረ ተሳጋ ወደ አሜሪካ ሲር ቪዛ አጣው አርጊዜ ልጅ አልወለድኩም እንካ በቃጎፍታ ኢየሱስን አማኒ ባቴ ገልታ ነመስ ጭነከ ጅሩ አማናን ጀሪ አራዋን ቀበተማቶ ቆርግቴ ገልተኒ እርከከቸልካስ ዋንቲቲ አማንቴ ከነተ ሲብራ ወቴራ አው የሮ ተቆ ማልቱ አቤቱን ነማ ከሰት አማንቲ ዋን ረቱፍ ዱአቱ ዶቀበታ ኢምናክስ ካነሰ ሞቱ ቦታ ይዛል እርጋን ሲቀባ ሰሙከ ከሳ ዋባሳራ ዋልመት ያድ አማንቲዳን ከነተ ቱ hitif dirbi sirawate galagalte dhuga baata saran yero da'usheti miti yero du'usheti male randebiya yero da'utun ta yero du'uti የሙላድ ጊዜ ሳይሆን የሞት ጊዜ ነው ምክንያቱ እድሜ ወደ ሞት ሄዷል ግን አብርሃም አመነ ይላል ማራታ ከላጂያስ አብርሃም ሂናመነ waaqayyo garu qajeelummaatti isaaf lakkaa'ee jira akkas wanti dinqisiisaa waaqayyoof dadhabamu hin jiru ilaalaa jiran nuyi saaxinii du'aatti namanna dokteeritti namanna raajiitti namanna ilaf baak ka dokteerim ilaf ka timbiitim ilaf የሚሰማ ሰው ድምጽ ካል የሚሰማ ሰው ራጂ ቢራስ ደርብ ዶክተር ቢራስ ደርብ ኢሳ ሲዱ ፈሰገሌ waaqayዮ ተመን መጽሐፉ ላይ እኮ መኪና ላኪ አይልም እኮ ያለቀ ፎቅ ላኪ አይልም እኮ ቆንጆ ባልና ሚስት ላኪ አይልም እኮ
መጽሐፉ ላይ ተጻፈው ቃሉን ላከ። ምኑን ላከ? ባካችሁ ተናገሩ። ቃል ከመጣ ቃል ውስጥ መኪና አለ ማለት ነው። ቃል ከታመጣ ቃል ውስጥ ልጅ አለ ማለት ነው። ልጆች እግዚአብሔር ስጦታ ስለሆነ ሰው ቃሉ ላይ ካላመነ መኪና ላይ እንዴት ያምናል? ነገ የሚጠፋው መኪና ኤርገንጀ ጀረን ሙጫ በሬዱ ተኮ ኤርገንጀ ጃርሳፍ ጃርቴ ኤርገንጀ ሰገሌሳ ኤርጌ ኢሳን ፈይሴ ቦለዱ አኬሳ ኢሳን ባሴ ነመጨነ ከጅሩ ሰገሌ ነራካን ከቴዲ ዋነሚ ጀዱ ብረደር ቢጀ ፈከኛፍ ዳዊት ተቀብቶ ሲነሳ ዳዊት ላይ የተነሳው የባዳ ሳይሆን የቤት ሰው ነው። ወንድሙ እኮ ነው። ኦቦሌሰ ዛቱ ረትከኝ አትቲቢቱማ ከፍፍተ ጀናል ዲባሜን ዱፈ ጀ ብረደርብ ሳኦል ብረንደርብ አንገፎታ ብረንደርብ ጀቸር ብረንደርብ ቀጥታ ወደ ጎልያድ ሲሄድ ጎልያድን ገደለ። እንካ ብረደርብ ዋራው ወተማፍረታ አሜን ጀራያት ክርስቲያን ጀቸ ብረንደበረት ፈውስ ይበርባዳ ጀቸ ክርስቲያን ፌስቡክ አላለፈም። የፌስቡክ ንግግር ፎቶ ይለጠፉኝ እኔ ሰው ነው ውሻ አደረጉኝ እኔ ሰው ነኝ ምን አደረጉኝ ማልጎቴ ብረደበርታ hinda amatanan sabarbarii afaasikaw itittu afaankaay brother buudhaaf ameen jedha ayyaati isa dhagaasitti guuru dhadhaamataatti dibshi isa miillaan sidhiituuf caammaa biti maaliin miillaan nadhiita caammaatti dabaledhiin bira darbuu danda'uudha jedhan bira darbe jedha itti mi'ayyaan Yesus yommuu Phexros Yaaqoob Yohannis obboleessa Yaaqoob malee namni kan biraan isa duukaa mana namicha akka dhaqan hin barbaanne እናንተ ወረኞች ከዚህ ሰው ቤት እንዳትገቡ ኢየሱስ ተከደ አራዋን ዱበዳ ወረኞት ፍረ ቤት ፍረቶ ወረ ሶባ ዱጋጎት ፓካተላጂያስ ማናከ ከንዱነ ኢየሱስ ዶዌራ ዋቀዮ ኤሮቶ ኮቶ ማል ጎዳ ቤታ namati jaallattu diina kee godha yammus boosse adduwaashan dhugin bira darbii deem jarreen kun akka Yesuus fayyisu hin beekus danda'u hin beekus inni dhumaa amantii guddaa kan qabu haadha Museeti mucaashee billaadhaaf kennuu bineensaaf kennite akka barbaadde godhette dhalatee gaafa ji'a sadii dhattee laga Abbayyaatti gatte eenyutu amanee mucaan koo laga Abbayyaatti ka'ee nama ta'a jedha billaana lagaa qaluurraa bineensi nyaachuu wayya intali mootii fariyoon ana dhiqachuu dhatteetu mucaa lagaa argite mana isaaniitti guddate midhaan isaanii nyaate qe'ee isaanii ture waan isaan barbaadan Israa'eliif raawwate kottaa akkas godha birrii lafa ka'achuurra amantii qabaachuu wayya madraki baay'ee qabaachuurra amantii qabaachuu wayya madrakiin Itoophiyaa keessaa kan koyyoo ta'e amantiin qabu taanaan nama mana qabalee dhaqeedha lallabaafis amantii barbaachisaadha isa dhaggeeffatuuf amantii barbaachisaadha yeroo tokko tokko namoonni maal jedhu hindubbata malee kan koo raawwatamu kissiin yoolu yannoo qaba yoomna raawwattaa jedhe yoolu yannoo fudhadhu nama keenya jalaa kan dhokate maan karaa waldaatu itti mul'ate karaa namantiin beekamu mee waan tokkoon sitti maar fudhattee galta mana keef gargaara kun yeroo mana keetti galtu irraawwatamaan laphee keetta caafamu yeroo mana keetti galtu irraawwatamaan laphee keetta caafamu mee nama cina kee jiru harka namaan kajeeliin Waaqayyo harka isaa keessaa siif qaba jedhiin Shinaman tatanan fudhacharta shinaman tatanan utuuta dana teessu sagaleen tokko wallaggaa siidhaqa akka jedhan gamni baasun gardaafoo mana koo jaalituun siif hin ta'u dubbii kee tokkicha dubbadhu maaloon koo hin fayya as dhaabatee Ameerikaatti fayyise jira na dukkaartu maaltu dhatere amantiin eessatti dhatere nu keessatti waldaa keessatti miti nuyi Waaqayyo irraa fuunee dubbanne isin immoo zawudee faasso beenu jettu nuyi Waaqayyo siyyenna isin nuyi jettu amma wallolaa jirra gaabii mana tokko keessa gaabiin tokko jiraannaan mucaa isin harkisaa jaartiin harkifti jaarsin harkisaa wayyoo carraa gaabii sana tokkoyyuu uffatee dhaamochaan baanechuudha walirraa harkisaa bulu anis naafa ta'uu nan iyyaa jira atis naafa ta'uu jetta ani dubbadhee atiif hin taane ani dubbachuun dhiibne Waaqayyo dubbachuun dhiibne giddu ta'e har'a garuu akkas hin ta'u inni Waaqayyo jedhe arrasiita